国际新闻再来看美国甲欧盟达成新的跨大西洋贸易协议，为着要避免全面的贸易战，双方同意讲要针对大部分欧洲商品，包括药品、半导体，扣15%的关税。未来嘛，打算要再来调降美国对欧洲汽车的关税。另外，欧盟嘛答应讲要扩大对美国的投资，按算9月7日就要开始实施。欧盟甲美国伫布鲁塞尔公布协议细节，甲美方对欧洲商品的关税限缩伫15%。欧盟贸易专员塞夫科维奇形容这是美国互因任何一方上优惠的待遇。This is the most favorable trade deal the U.S. has extended to any partner. A wide range of sectors, including strategic industries such as cars, pharmaceuticals, semiconductors, and lumber, will benefit from this cap. 不过协议要实施有前提条件，美国要求欧盟要先通过立法，甲对美国的工业品，包括农产品，像讲水果、猪肉、野牛肉、甲电豆人这的出口关税降到0，并将这甲欧洲汽车出口的27.5%的关税降到15%，而且双方还有争议无解决。葡萄酒甲高酒并无纳入降税范围，引起欧洲酒类业者不满。欧洲业者预测出口美国的价销会起3成，销量可能因为安尼会落1/4。Alors c'est assez simple, vous ajoutez 15% de tarifs, donc de droits de douane, auxquels vous ajoutez 15% de variation du taux de change, c'est ce qu'on vit depuis le début d'année, entre l'euro et le dollar, ça veut dire à peu près 30% de variation de prix. 30% de variation de prix, c'est à environ 25% de perte de volume sur les exportations de l'Europe vers les États-Unis. mécanique. 另外，协议还包含能源甲科技这的长期合作的内容，包括欧盟会伫2028年前扩大对美国能源进口7500亿美金，搁承诺伫美国投资6000亿美金。欧盟还会购买至少400亿美金的美国人工智慧晶片，强化伊的运算中心建设。这份协议预定为9月7日开始实施。公司新闻田伟仁编译。